panjenengan sekeluarga nggih. Lancar-lancar terus kerjanya. Lancar Sehat-sehat selalu ya. lancar segala urusannya, lancar rezekinya. Oke. Yuk kali ini dikasih nopo Mbak Yuni? Sumanding ya Mas. Sumanding spesial Ya. buat Bunda yang di samping panggung nggih. Bunda siapa namanya kalau boleh Bunda tahu? Peria. Oh Mbak ngono loh Mas. Kok rasa kayak Sembrono. jeneng lah wis. Oh icek numeng enak kok Bunda. Nggih, buat Mbak nggih. Ini masih gadis loh. Gadis tapi bukan perawan ya. Perawan Perawan jahitan. Oh, perawan Perawan anak anak loro. dua, Lho ngono wes. kok ora gelem diundang Bunda. Yes, oh. Maksudnya piye lho? undangnya ya? ora Bunda kok. Apa? Bundel. Sembrono. Ibu nggih mungkin nggih, Mama. Mama, Buat Mama muda. Mahmud yang di samping panggung nggih. Mahmud nggih. Mamah muda. Yuk kita kasih dulu sumanding sesuai dengan nuansanya pada siang hari ini. Mau nyanyi Boleh. di situ? Monggo. Agak kesini sedikit. Alah. Kayak Berteduh sih Mbak. Sinak sen wulan kekencaring ratri Gorek jagat bareng kelawan si leki Mata bunga ngrenggo tresno nyanding sliramu Kenyo manis sesut yaku Monggo Mama monggo lara lopo tansah gandeng lan sira lelono wono coba ndrajang godho aku kemi janji suci kang wis tinali nyawiti tokane Just sumpah ing ati sayang tanpa sandingan kang padya mimingin tuno setyeng katresnan hujanku sayang mangke klangenan emring sisa kasembadan ento ajane suarane sae yes. Kosmos Musik Cosmos Music lho iki Randy Audio Randy Audio ora Randy ora Ya, Gadi asik. Justice lho Justice Rani Sinak sen bulan kejancaring ratri Goret jagat bareng lawan si reki sayang Mata bunga
kita goyang kembali satu putaran bersama Cosmos Music. Cosmos gak asik. Ready audio, ora ready, ora dadi. Sindak sen bulan kekencaing rati, gerejakan bareng kawan sing reti. Mata bunga gendo tresno nyanding sliramu, genyo manis sesut yaku. Namanya siapa ini Bu? Mbak Sinten namine? Mbak Suharti? Oh nggih Mbak Sukarse.